3 z'ijoro. Yego team news rero ku mukino uzaguza ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain kuri uyu munsi 3 dore nko ku ikipe ya Arsenal iza kwakira uyu mukino cyane ko umukino ubanza nyine ugomba kubera Emirates hanyuma kandi umukino wo kwishyira ukazabera i Parc des Princes i Paris bizabikomeye cyane. Ikipe ya Arsenal niyo ubona ko iri kubura abakinnyi benshi ariko ku munsi w'ejo mu kiganiro itangazamakuru umutoza Mikel Arteta yahamije ko rwose wo bita Mikel Merino uyu munya Espagne ndetse na mugenzi we Benjamin White bari basibye umukino bakinnye muri cyumweru gishize bakina n'ikipe ya Crystal Palace ntabwo bari bahari ariko bagarutse bameze neza baraza bari kumwe n'abandi muri groupe ahubwo abakinnyi badahari uwingenzi cyane ni Thomas Partey murabizi ko yujuje amakarita 5 ibyo bita disciplinary points amakarita 5 yujuje rero abone ikarita ya nyuma kuri Real Madrid mu mukino kwishyura bitumye ataza kugaragara muri uyu mukino ubwo yongereye n'ubundi ku mukinnyi basanzwe bakinana mu kibuga hagati bita Jorginho akaba ari afite ikibazo cy'imbavu mu gihe kandi uwo bita Ricardo Carafiori nawe ivi rye ntabwo riza gutuma akina uyu munsi. Gabriel Magalhaes ntabwo ahari nk'ibisanzwe, Gabriel Jesus ntabwo ahari yavunitse sezo yose, Kai Havertz nawe ntabwo aza kuba ahari mu gihe kandi yitwa Takehiro Tomiyasu nawe ntabwo agaragara muri uyu mukino. N'abakinnyi bamaranye rwose imvune bafite imvune y'igihe kirekire batazanagaruka muri iyi sezo. Hanyuma byagashya ikipe ya Paris Saint-Germain igiye kongera gukina umukino nta mukinnyi n'umwe ibura, abakinnyi bose barahari nta ufite suspension nta ufite imvune rwose bose barahari barakina muri champion borohereza abantu batwara igikombe cya champion habura imikino 6 baziko Paris Saint-Germain nta n'uwasabye uruhushya baziko Paris Saint-Germain disiza ongeraho ko inose zirangije itabonye ikarita itukura Paris Saint-Germain ko yuzuye mu gihe ahandi babogoza baravuga bati se ko muri eferi bimeze nabi Paris Saint-Germain yibera muri champion itangaje abakinnyi 8 bro Arsenal ariko na mukino mwibura umutoza abakinnyi bose bafite groupe yabo nabonye ku munsi w'ejo bagira i Londres kabisa mbere uko bakora imyitozo bishimye cyane ubona bafite morale ba Désiré Doué bapete kabisa bari kwigaragaza muri Champions League ba Dembélé bayoboye ikipe ubona ko bameze neza rero ubwo naho umutoza wo kumenya ngo selection ariko n'undi selection aza gukora Samir na Rugaju nta gishya aza gukora n'ubundi 11 aza gushyiramo abantu bagiye bababona cyane mu mikino yagiye akina muri iyi mikino UEFA Champions League gusa nyine bafite akantu bisobye mu mpera z'icyumweru kuba baratsinzwe na OGC Nice bifuza gutwara champion badatsinzwe ariko baje gutsindwa rwose na banda yishimiye Yusuf uyu Murundi bituma abafana babarakarira cyane ko bifuza gukora ku gahigo ko gutwara champion badatsinzwe ariko ubu ngubu amaso yose nyine bayahanze muri UEFA Champions League cyane ko igikombe cya champion cyo bamaze kugishyira ku bindi mu kabati kabo. Bavuga ko ukwezi kwa 11 kwabaye ukwezi kwahinduye Paris Saint-Germain cyane hari ibyemezo umutoza Unai Emery yafashe bikomeye Luis Enrique Luis Enrique nibyo ibyo byemezo rero byahise bituma ikipe ya Paris Saint-Germain itangira kuba ikipe ityaye iryana abantu batekerezaga yuko ari ikipe mu by'ukuri kubera ukuntu yazamutse biyigoye cyane muri ariya makipe 28 bumvaga nyine itari imwe mu makipe ahabwa amahirwe igezani maze kwerimena amakipe abiri mu Bwongereza Aston Villa ndetse na Liverpool mu gihe Arsenal ihageze maze gukuramo ikigugu defending champion Real Madrid ndetse na PSV Eindhoven baranayinyagiye cyane cyega 9 mu mikino 2 mu buryo bugaragara rero muri ligue zabo ushobora kuvuga ko Paris Saint-Germain yo n'ubundi babizwi ko ishobora kwitwara ariko Arsenal uyu mwaka yinjiye ari ikipe ishaka Premier League ibibazo by'imvune za Bukayo na Bakayi byabakomye mu nkokora igikombe byageze nko mu kwa kabiri Ruvuyanga basa nabona yuko byatangiye kugorana ko bagitwara habaye icyo bita guswitchinga ambition kuri no kipe ya Arsenal baravuga bati niba champion bidakunze reka dushyire imbaraga muri Champions League ni igikombe dushobora kuba twakina tugatwara ubwenge bwose n'ibitekerezo bya Arteta biri muri iyi competition wanabirebera no muri league ari kunganya match nyinshi imikino 11 amaze gukina this season akoze clean sheet 8 mu Champions League ubwenge n'ibitekerezo naho ngaho biri. Iyi Paris Saint-Germain dosiye yo mu rugo barayirangije kera igikombe cyaragiye baragitwaye uyu munsi wa none ibitekerezo byabo biri kuri iki gikombe ndakwibutsa ko Unai Emery ajya gukina retour na Liverpool ku kibuga Anfield Road yaravuze ngo Unai Emery akomeje kumusubiza akazi Unai Emery niwe munganya gutoza komeza Unai Emery afite naza ari kuntera Enrique ajya kwa Liverpool so Enrique ajya kwa Liverpool yaravuze ngo ikipe izakomeza
hagati yacu na Liverpool avuga Paris Saint-Germain ngo izagenda igere kuri finale kuko bari bazi inzira tayari bazacamo yarabaye ati ubwo izakomeza nka cyashaka kuvuga ati izakomeza hagati yacu na Liverpool igahura niyo yakomeje hagati y'ikipe ya Aston Villa ndetse n'ikipe ya Aston Villa yariminye ntibuka sinibuka ikipe yariminye ikipe yo mu bubiri yariminye Club Brugge yarabaye ati izakomeza nizerimina byanze bikunze Aston Villa cya Club Brugge akanakomeza kuvuga ati hagati ya Arsenal na Real Madrid mu nzira barimo izaba yakomeje tuzayerimina abo bari confident baravuga ngo uko twakinnye na Liverpool Anfield tukayitsindirayo ya Arsenal ntago ari iremereye niba ari ikipe yumva yuko yakora Arsenal ni Paris Saint-Germain ariko Arsenal ikavuga iti twarakinnye twabatsinze 2 Arsenal ikaba ari ikipe kuri ubu ngubu abantu bose bahurizaho kwiburayi nimwe amakipe ari balanced neza kabisa yakipe itsinda ibitego ikinjizwa bigoranye Samira doye statistique clean sheet 8 muri match amaze gukina muri Champions League muri match 11 nuko ngo binjijwe muri match 3 gusa none wabigerekaho iyi morale bakwiye gukuramo Real Madrid bayikubitiye none no mu rugo Omanda we byabaye ibindi bintu ubu noneho nta kindi gihe abafana ba Arsenal twagize ikizere ko twatwara igikombe cya Champions League kurenzo niriya yabatsiri ntago twari tufite ikizere nk'iyi yagiye ikomeza ku kagozi tutitaye ngo Barcelona cyarimo na Inter cyase n'inti turayirenga ikizere turagikura mu buryo ikipe noneho tubona Arsenal abona ikomeye gusa uyu munsi abafana ba Arsenal ubwoba buhari mukata umeme Thomas Partey ari suspended yabonye amakarita 3 y'umuhondo ntabwo yemerewe gukina iyi match ni ikibazo gikomeye cyane kuri Arsenal gikomeye byumve biri seri ku buryo muri probable line-up nabonaga bashaka gukina ngo gutya David Raya mwizamu Timba ku ruhande rumwe Lewis Skelly ku rundi Saliba na Kivior umutima wa defense umva hagati ikibazo gihise kivuka Declan Rice Merino na Odegaard wisamba ko mu kurekipera ari akantu kabuzemo habuzemo akantu kuko Thomas Partey no umuntu uri tactiquement fort kubijyanye no kuba ari umuntu uzi gucunga zone kandi akaba ari umuntu utagira ama discipline tactique no kuryoherwa kujya gushaka ibitego imbere nkuko Declan abikora ariko Merino nawe ni umukinnyi ujya kumera nka ba Pedro ni umukinnyi wama konsigne no mukinnyi uzi gukina konsigne kandi ikindi kirimo nuko mediane ya Paris Saint-Germain mediane navuga ko igizwe n'abespanyol cyane nubwo harimo umunyaportugal ariko abanyaportugal babiri ku buryo bakina amapasse menshi bayerekanye bakimana baro hanyuma bagakoresha impande za Mbere bameze neza muri no minsi bashobora kuba bateza ikibazo ariko nanone kimwe gikomeye gihari Arsenal nimwe makipe ari kudefanda neza muri no mwaka no ikipe yatsinzwe ibitego bike muri championnat y'Ubwongereza 29 imaze imikino 75 izamu ryo ridashobora kujyamo ibitego 3 byibura uko baheruka gutsindwa ibitego 3 batsinda Luton Town ibitego 4-3 muri championnat iheruka ikigaragara ku ikipe ya Arsenal kudefanda kuri uyu munsi nicyo cyambere niyo ntwaro ya mbere ishobora kuba yabatwara nanone no kwataka ibitego ko Bukayo Saka numwe mu bakinnyi beza bamaze gutsinda ibitego byinshi muri Champions League this season Paris Saint-Germain ikamaze gutsindwa imikino 5 muri 6 maze gusoma amakipe yo mu Bwongereza akandi kantu kabuzemo Samir batatu imbere bo nabasanzwe irore ya Declan niyo nashaka kuvugaho uburyo yaramaze iminsi akina ubona ko ari we utwara baro nyine kugira ngo bageze imbere akabapreza cyane muri box ubona ko nyine cya kintu kijyanye no kuba box to box midfield agikora neza bigatuma Arsenal yegera imbere niba agarutse inyuma rero bivuze ngo uza gufata izo nshingano ukibaza araza kubikora neza niba bikora neza nkuko yitwaraga imbere Partey rero yababarishe nabi cyane ya Saka Martinelli na Trossard niwe bari bwatake ni probable hanyuma kuri Paris Saint-Germain ni Donnarumma mwizamu Hakimi na Mendes bakwitondera Mendes amaze kugira ibitego 5 bine muri Champions mu gihe Ashraf Hakimi afite assist yaratsinze kuri Liverpool anatsinda kuri match ya Aston Villa ya abo basore rero Arsenal bitondere 2 bazamuka n'abasore bafasha mu gutsinda cyane Paco na Marquinhos umusore nkunda cyane wo muri Amerika Latine Paco defenseur mwiza batatu hagati ni bahinduka Neves Vitinha ndetse na Fabian Ruiz ni umukinnyi ukomeye yabanzaga muri Espagne yatwaye Euro yego hanyuma batatu nawe ntabwo niyoroshye akana kaga Portugal ni sawa Neves Vitinha abantu avuga ko ari beza ngo ameze nka Xavi babandi babakinnyi bakera badapfa kwica umupira batatu b'imbere ni Bradley Barcola ni Dembele
ndetse na Vasqueria. Ubwo birumvikana ko Desire Doué wenda bibaye Araza yanabanzamo gusimbura. birashoboka cyangwa akanasimburana na Barcola. Nuko biteye ni match ababookmaker bavuga ko Arsenal ishobora gutsinda ariko bigoranye ibitego 2-1 kuko iri mu rugo Emirates. Ibindi rero byo mataktike na uko bakinnye n'ubwenge tuzabiga abatoza bakoresha tuzabigana ku munsi w'ejo ariko nibikora ko match ihari kuri Radio Rwanda no kuri nimugoroba Makipe FM. turabiganira neza iri kuri Magic Nukuvuga ngo saa moya kugera saa 4 amini saa moya kugera saa 3